Velikoj Srbiji. Rasprava o nezavisnosti Bosne i Hercegovine vođena je u oktobru, a SDS je još u maju 1991. proglasio takozvane srpske autonomne oblasti, u kojima je suspendirao legitimitet bosansko-hercegovačke države, a njene zakone bacio pod noge. Ovi krišom snimljeni prizori pokazuju kako je tamo ura historije vraćena 50 godina unazad. Ponovo su uskrsnuti fašizam i ideologija četničke kame. U SAO područjima obavljane su posljednje pripreme za masovne likvidacije Bošnjaka. Određivane su lokacije za koncentracione logore. Domišljalo se najveće i jedino u povijesti masovno silovanje žena, formulirano kao ratni cilj. Nije moglo biti sumnje u to kakva bi sutrašnjica čekala nesrbe u eventualno srpski vođenoj Bosni i Hercegovini. Stoga je raspisivanje referenduma bila razložna odluka, što su je zabrinuti građani zahtijevali od svojih parlamentaraca. Mada je izveden u žurbi bez dovoljno priprema i u atmosferi prijetnji i opstrukcija od strane srpskih nacionalista, referendum je manifestirao volju većine za život u miru i ravnopravnosti za sve. Međunarodni promatrači su konstatirali potpunu regularnost izjašnjavanja i za demokratski ambijent neuobičajeno visok procenat opredjeljenja. Za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu glasalo je više od 98% izašlih birača. Građani nisu uspjeli iskazati radost zbog tog sudbonosno vrijednog postignuća. U bijesu zbog nepokornosti većine, SDS je na ulice Sarajeva 1. marta 1992. izveo svoje falangiste, koji su barikadama zatvorili grad i paralizirali život u njemu. Ovi čarapani, kako su ih građani podsmješljivo nazivali, bili su zapravo dio štabski isplaniranog terorističkog udara na ustavni poredak zemlje. Bosni i Hercegovini predstojali su dani, mjeseci i godine neizrecivih patnji i stradanja. Početkom 1992. Bosna je bila zemlja s najgušćom koncentracijom oružja na planeti. Ovdje su bila stacionirana 4 korpusa, opremljena moćnim oruđima i modernim borbenim sistemima. Tokom agresije, Bosnu su napadali dijelovi još 5 korpusa JNA. Sa paramilitarnim formacijama SDS-a i četničkim odredima iz Srbije i Crne Gore, agresorska sila je narasla na oko 200.000 ljudi. Inducirana mržnjom prema svemu nesrpskom, ta nezvana i u Bosni nepoželjna armada raspolagala je sa oko 1000 tenkova, nekoliko stotina oklopnih transportera, 3500 artiljerijskih cijevi, neiscrpnim stokovima pješadijskog naoružanja i municije. Njeno bolesno vođstvo psihološki ju je pripremilo za zločine, kakve ova zemlja nije upamtila u 1000 godina svoje povijesti. Prednost agresora nije bila samo u njegovoj moćnoj ratnoj mašineriji, već i u njegovim međunarodnim saveznicima, koji su u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija isposlovali embargo na oružje. Zabrana prodaje oružja na teritoriji nekadašnje Jugoslavije praktički je primjenjivana samo na armiju Republike Bosne i Hercegovine, a to je sudeći po mnogo čemu i bio cilj meštara iza scene. 3 od 5 svjetskih sila opravdavale su embargo frazom da bi više oružja u Bosni automatski značilo i više rata. U toj zamjeni teza pobrkani su pojmovi nenaoružanosti i mira, što je išlo na ruku agresiji i genocidu. Po prirodi stvari, narod bez odbrane u svakom je sukobu unaprijed viđen kao žrtva.
Političko vođstvo Bosne i Hercegovine posjetilo je sve relevantne adrese i pokucalo na svaka važna vrata u svijetu, ne bi li priskrbilo mrvicu pravde za svoj narod. Uzalud. Nije mogla proći čak ni molba da se embargo nenaoružanoj armiji Republike Bosne i Hercegovine ukine na ograničeno vrijeme za ograničenu količinu defanzivnog oružja. Zvjerstva što ih je agresor činio u Bijeljini, Zvorniku, Bratuncu, Višegradu, Foči, Vlasenici, Prijedoru, Kozarcu, Brčkom, Sarajevu, Gacku, Trebinju i diljem Bosne i Hercegovine, mobilizirala su svakodnevno hiljade branitelja. Otpor agresiji nije bio proizvod ad hoc donešene odluke. Još u junu 1990. sa predizbornog mitinga stranke Demokratske akcije u Velikoj Kladuši, neprijateljima Bosne upućena je poruka da će Bošnjaci u slučaju napada zajedno sa drugim narodima i oružjem braniti svoju zemlju. Godinu dana kasnije, a 10 mjeseci prije agresije, SDA je u Sarajevskom domu milicije uz učešće 380 predstavnika iz cijele Jugoslavije formirala Vijeće nacionalne odbrane. Na tragu takvog opredjeljenja, septembra 1991. u Hrasnici je održano prvo savjetovanje Patriotske lige Bosne i Hercegovine. U atmosferi bliske ratne opasnosti, patriotske snage pristupile su organiziranju odbrane. U ilegali su formirane grupe dobrovoljaca, koje će se u času agresije preobraziti u prve odrede. Ta slobodi odana mladost uglavnom je bila nenaoružana, no ove divne mladiće i djevojke obasjavao je plamen bosnoljublja. Stoga je i skromno oružje u njihovim rukama ulijevalo pouzdanje uznemiranim građanima. Tako se rađala armija Republike Bosne i Hercegovine. Ona je u početku bila prinuđena da se snabdijeva uglavnom iz plijena zadobivenog u okršajima s agresorom. Istovremeno, preduzeća i privatni poduzetnici su u širokom zamahu, u industrijskim pogonima i zanatskim radionicama na oslobođenim teritorijama organizirali vlastitu proizvodnju. Elan, brzina i invencija obilježili su u toku agresije jedan cijeli pokret, u okviru koga su inženjeri i majstori za samo nekoliko sedmica proizvodne linije civilne namjene preorijentirali na opskrbu fronta, izrađujući granate, bombe, municiju, pješadijsko oružje, komponente za borbene sisteme. Odbrana nije samo pitanje oružja, već i motiva. Obični ljudi bili su riješeni da idu do kraja, jer nigdje nisu bili potrebni kao ovdje, a nikome nisu bili dužni kao Bosni. Elan u našim snagama je na zavidnom nivou. Odaziv našeg stanovništva je maksimalno i vjerujem da ćemo uspjeti. Uočavajući neusporedivu oružanu nadmoć agresora spram praktički golorukog naroda, gotovo svi izvan Bosne, a neki i u njoj, smatrali su da bi odluka na otpor bila što i samoubistvo. No historija je ovdje, u 3,5 ratne godine, obogaćena još jednom poukom da se snaga naroda, koji se bori za opstanak na rodnoj grudi, ne može mjeriti čelikom. Jer domovina je u prvom redu stvar srca. Njeni je sinovi ne brane zato što je jaka ili bogata, već zato što je majka. Bosanski narod do ovog vremena nije znao da toliko voli svoju zemlju. Niti je pak Bosna ikada ranije upamtila ovako privrženo, ovako odvažno i ovako snažno svoje pokoljenje. Pokoljenje koje je prestravilo agresora i zadivilo svijet.